Normala kenyam kan diala content barwanya linguasme. Biakamal ke Neuro 9 TV channel. Jo ban linguasme rajadana inshallah no she gan musabene shawre which ke juba ka je kene kirma yadit kana ne dialtin ko kienten content re kumaka. Bukon jo me ban jelinga gwa ka do badan en charge non kaja. Anda manduni cham ko nyang malya nong roi na gwasame gore jeno bana ler ti bana kilinkel ka do badan en chalat ka jeno gat musabeni shawre which ka juba ka te ga jo ma chalat gwasame ka mandana we jel re which in winemi me gore no ban nyaga yakel re dul ka mandana ci kana dul kene wudi chal ka kirmi yadit karame dane cha kwanya la chief of defense re which ano ka juba bana mi chit kana me bana jelinkel kan kono ni ame jirama jidit kan online TV channel gore jen wojin be subscribe ko bi notification bell bi jetwan ko mi chete leer mi ci bari be shamala shu begaji gwaz dana pay la rek jo balen gwase me shere mangai kono no te kene itin wanti sha nakre which ka sa Sudan akume SSPDF no ngai kon madan shodo lat ci rodi nak amene ne titiene shere madan en shaling gwase me garame jen gadi dana shodo nakre which ka kaje keji ne te konde sha nan ko woken yin ke kum Uganda me sharo do nakre which winemi ko jen sha nan gwa kur ka do me kene char no mo che tek wut jankana me ke gad jankana me che jabat anjo ku kon lingwa seme mana na chala da kuma sa Sudan ngo tek mi shikana gorno bi kanalat chala do ne mi gorno banyo ga yakela re ler kana me Uganda Army Chief General Mahozi Kainerugaba visited Juba yesterday for high-level talk with South Sudan People Defense Forces Chief of Defense Forces General Dawa Turujong following recent border clash in Kajekeji County. Jowling yana gwasa me taye dane chireke tuoka je me jireng mecha tuok chikana laranji Uganda no chikan wudi shalke me Mahozi chikana jak gad Uganda mangai kondiale me changa echa we me lene ko South Sudan ken Somalia metodo long ajene fracture region ajene kuyen what we are capable of chajala ne ka jawe dane shalinga ne ideal wodere which ka South Sudan mi shirka mi konlinga awajen chika je kana Ramadan en la cour General Dawa Turujong mala Chief of Defense Forces ray which ka South Sudan angum welelen ginemi gor kono bana loda bana je ngai gwasa me ka jen lere mene ka jawo chalat gwasa me mu ku yela lingani enono ala Dawa Turujong jen chika je kana wudi shalka me Mahozi la gan Museveni chika jek kaman jekan ka je wajekan ka kwire ga dan jitu ka je keji. During the meeting, the two military leaders agreed to establish 14 members joint committee with equal representation from both armies to investigate the incident. The investigation team will be based in Gulu, Uganda, and will begin to work immediately. According to the SSPDF, the committee finding will help both countries take informed steps to end recurring border dispute and strengthen bilateral security cooperation. The talk also include plan for a reciprocal visit by the SSPDF leadership to Kampala in the near future as part of the ongoing effort to resolve tension and improve relation between the two neighbors. Jowlen kono gwasme tada na shukume Uganda kene kume South Sudan shikan mat keje. Mat shikan mat pingwasme waken shika dual ko bi kene rishop well ngwan. Ala bon mishubne well ngwan chikana gorno bi ken kari aleka. Kene retone kene tin kontin bi regada na chituok ka kaje keji bi kene ogor. Chere mangai kono no kum Uganda kene kuma South Sudan chika clash de mangai kono. Barai now chajala da gan Museveni ngone ne buka wore wishin winemi ka gulu darashal ke gulu na jen gwadana ba tindial kon lat kurun ba ko tuktin ba jolat kama chajalat ba ne tin konti la 14 members mi chala de wo bi both side buka par die waje ne baro kuje mene baro kuje do dien lawo bika wore wechen winemi ka kaje keje ba tarmandan en to koro da keje ba jogo shere mangai kone korche to lora bang kor to ka kwi damne ana ka jo chalat gwase me mu ko ne lingane do be dane nang narodien keje re wechen winemi ka kaje keje tinaro nag lora bang nang narodien ko che kuma Uganda shikan do be dan edenat de karodien roi keje ke edenat ga mal keje chikana bai jen wona ko ba de ni ba ga jakre wechen winemi gan Museveni
neme bendere which ka South Sudan bere we ko jen baje binen no jen arami bum kan o jen lat jen wotin kon chari lat dong a misunderstanding che dia misunderstanding gwa mi chi koroti chokoro shi ko tuo ki na chi luten der kule la misunderstanding de neme tele misunderstanding mutrede chere melin kon mo gwase me no shi kormi chit kana me che oda lat ketem gor kan ode kana kapchong no and kor mo che ne tin wan che kana ka shane no che ne tin wan che 30,000 che displace ka ko terke kor nguka ko terke me ngai kon diala no ko dapka chere me chana ngai ne wal ala kirma yadit kana wude me michal ke Uganda Museveni ala kwar Uganda ngai kon diala no dundian ke li a plan mi kare ala ka ko bikan gwadapka mentre wichin winemi no bikana kan no ci kon dial mi cirna me chana jeling barai na gur kono bikana cover up gur kono e balo kono gur mandana tuo ka ngai kon dial ngo mandana terga tonga mi e dung depka so mi cit kana me ci chong ka do badana ngai kon dial eje na me do mi mo gur kono bukume dung sa Sudan kana kume Uganda bika nyoko loy katem ko de kan jalkel cerme ngai kono no ci kume Uganda ci gor no dong de jangaje no jaramadan en letna ta jek raywi ka so Sudan cerme ngai kono no ci kan mun so Sudan ci kana mach dio je kon dial te kon ka ngach murung tenen bene ano ngai kon dial madan lat ke kum Uganda raywi ka so Sudan gor kano de kan bolmel eno de kan lat kwara so ngai kon dial mi cikana me ka jawo cikan lat gwasa me nyok cikana kwenen wonena kene ka kor ka mi shiraje me chetok eno bi kwar sa Sudan eno be jien be la woka Uganda ka do badana dong de ken mal kam de kan nyok malat kene but ngoda ba the same thing ano gorno jenwo ba netin content re we ka so Sudan ba cerken ba ka nyon ke ba ka wil ko cikan no bakula ngaje no ngum la rode neti kono shuje te rai na ka kaje keji kaji kotoria eno an kore me mu kona linga kam South Sudan kena Uganda micha plan ken cikana plan ka gorko ba monetary wichin winemi no bikena kan no ke cikana gorno bete karara dien me binyo lo ten che mangai kon ko adworo metega dap dong bi South Sudan government be shu lanajen wo ba muna mo baja kan kume dung Uganda ko already right now right kona kaje keji already tetet Uganda tamache tetet South Sudan so milin kono no ci gat 7 chore wech ke juba o ken gor ken kwak ka kwak to ka kwak ten kon ti la damne ki min roleten kon tin je ka mun South Sudan ko mun South Sudan te tiang ka kwak to go but kwak ken do badana de ke utilize ke je kuma South Sudan yenen wo wech tele development so development je na kune dia la 5 ke kwide so jo me je nana gore de nywa ka yekel no enda mandu ni chan ko nyagan wala shanka welka pay wadak ron kina dangra udi jan dangra udi diech abana jo me bana je linkel ka ta danan che to ka je ani live ler do dien ben biate kamal